Aha dore Kavumu uko byagenze uyu munsi wa none hari saa sita n'iminota 45. Iyo tuvuga Kavumu ni muri Sud Kivu mu gace ka Bukavu. Kavumu niho haba n'ikibuga mpuzamahanga ca Sud Kivu cyangwa se c'umujyi wa Bukavu. Rero hari kumanywa ubwo amafoto hari saa sita n'igice ubwo amafoto y'abazalendo hamwe n'amavideo yagiye hanze berekana ko ngo bamaze kwigarurira agace ka Bukavu. Reka tubereke uko byari bimeze nyuma tuze kubagezaho amakuru arambuye nuko kuri none amasaha byifashe. Rompwe ya Kavumu mungini yetu tushaikamata, njoi rompwe aona bakubwa na bikose vyote hivi. Rompwe ngamba ya aeroporo kule. Hapa kuni rompwe. Balikuwa na wazatu hatoshimama tena. Njoo hivi leo. Cha Kavumu mu centre ya Kavumu ni hafi n'ikibuga cyane n'ahantu hatari umwanya muremure. Rero se mwakwibaza ngo se byagenze gute kuvuga ngo inyeshamba z'abazalendo zize zigeraho zinjira muri Kavumu hafi n'ikibuga c'indege, kandi koko namwe mubizi ikibuga c'indege ni ikintu kiba gikomeye cyane kuko haba hariho ibikorwa remezo, haba hariho ubutunzi bukomeye cyane mu buryo utakwemera ko umwanzi wawe ngwaze agere muri iyo eneo. Ese byagenze gute kuvuga ngo bagere ku rugo rwego kumanywa yihango? Umunyamakuru twabashije kuvugana wacu ukora mu mujyi wa Bukavu yavuze ngo kino gitero ntabwo catunguye M23 ahubwo n'ubuhanga operation M23 yayipanzemo. Ati nkuko umwanzi yaje ubwo hari saa sita zibura, M23 bazo kubona ko umwanzi yaje ibona ngo nibarasa ko basubirayo ejo kandi bakazogorera bakongera kugaruka kubagora. Niyo mpamvu bahisemo baravuga ngo reka baze nanone akazi tugakorere rimwe. Babaretse ngo barinjira mu mujyi wose. Ubwo bamaze kugera mu centre ya Kavumu bari babasigiye inzirimo gusa ngo baciyemo binjira, ubwo ngo bari baturutse muri parke. Nta kindi bakoze, bahise bafunga inzira zose zisohoka muri iyo centre ya Kavumu, ndetse uwanyuma ngo akandagije ikirenge muri centre ya Kavumu nabo bahita bafunga niya nzira baciyemo binjira Kavumu. Rero gucyakurikiyeho ngo ni operation itatwaye iminota irenze 30 kuko ubu tuvugana ubuzibaye saa 8 ku masaha yo muri Kongo. Operation yarangiye kare, ni operation yatwaye igihe gitoya cyane kuko ngo bahise bafungira inzira zose, ngo bategeka gushira imbunde hasi, bategeka abazalendo gushira imbunde hasi. Ngo bamwe muri bo bashatse kwihagararaho barwana, uwarwanye wagize ngo arirukanka wese ngo yahasi ubuzima. Ati nkuko bari bamaze gufunga inzira zose zisohoka mu centre ya Kavumu, ngo abandi batangiye gutya imbunde bambara imyenda y'abaturage bihindura abaturage. Ngo ariko nababonye ayo mahirwe ni bake ugereranije n'abinjiye. Ati nkuko M23 yatangiye kubarasa yafunze inzira zose kandi ibegereje cyane. Rero ubwo rugamba rwatangaje benshi cyane kuko umuturage umwe yabivuze muri record yohereje y'amasegonda 17 yavuze ngo ni kushangaa sana, ngo n'ugutangara cyane kubona mu minota mike no kuntu twabona abazalendo ari benshi tari ku minota itarenze 30 urugamba rukuba rurangiye. Ati kandi muri abo bose binjiye muri no centre, ati nta numwe abashije gusohoka. Ati natwe ubu nyine titwamenya aho bagiye, usibye bamwe twabonye baburiza imodoka za M23 tutazi iyo abajanye. Rero uyu munsi wa none nuko urugamba rwagenze rwa Kavumu, abantu benshi bari bikanze cyane ngo byenda ngo wazalendo bigarure kira gice, ariko cari gitero kitaciye M23 muri humye, ahubwo niyo yabaretse barinjira kugira ngo ize kubafata ntibakongera ejo kandi kugaruka kubagora. Rero turabasaba nshuti gukora subscribe kuri no channel kugira ngo muzomubone amakuru ku gihe. Murakoze cyane rwose, ndetse muratanga comment
mutanga ibitekerezo byanyu n'iby'agaciro kuri twebwe kandi nkuko mubizi tubaheza amakuru y'ako kanya kandi ni amakuru yizewe iyo tudafite amakuru ntayo tubaheza ariko iyo tuyafite tuba ba mbere kweshira kuri channel yanyu kugira ngo mumenye byabica muri Sud Kivu cyangwa se muri Eastern DRC cyane cyane kuko muza mubyumva amakuru yacu tugenza kwibanda mu burasirazuba no mu misozi miremire y'umurenge. Murakoze cyane, Imana ibaheze imigisha, mugira umugoroba mwiza uyu munsi tariki 13 z'ukwezi kwa 4 2025.